Ka Federation of Khasi Jantian Garo People haka arpundru tarik nailur arhajar arpuar. Kala penbena ban penlong ya ka unemployment rally haka arpui tarik urisau. Bat ban penipat ba ek jingdan kisamla ki baklem kam jam haka jela. U Presiden ke FKGGP uba dandi Cliff Kongsit ulong bagaseng hak dik shisnam shteng kalayat banwat jingtip agbaidai bag gajing mamyo kam kisamla. Bat kala syam bagi don silak tam kisamla ki bamdon kam don jam haka jela. Ulekentui ke sarkar bagadai ban syim kia ya gajing mamyo kam kisamla ke jela bat ke sarkar kadai ban pendono shisndan gajing tungkam kontrak ya kisamla. Ndrei kadai ban tungkam pura bet yaki. Uloong ba ki karkhana simet ki badan agane gejela ya ki kam ki jam ki bahe ki mjuai ki samla gejela ndre ki ai de ki kam ki baret kam tam e ha ki bang bat ka seng ka maham jor ki company bakem dei ban shim kabu ya ki samla kan thai balada ki yo priang ya ki jing ujor kan hab ban shim ya ka an hala ki jong ki kiti uloong ba bon sien ki seng bhalang ki je tengkho bat ki company halor ke jingmam ai kam ai jam ki samla bat kene ka jana mar bag sarkar kam dan ne kamat perikam ke babiang ulong bag sarkar ka thung da ki consultant bat pendut ki klur tengka bat kene ke jingthung ya ki consultant ka dai tang ke jing pendut ka ya ke pisa u presiden ke FKGGP ula kentui ki samla bagi dai ban persang ban seng kam lajong bat ula kentui ke sarkar bagi dai ban penbuan ya ki lat ban ai jinggersha ni ki samla bakin seng ya ki kam lajong Uloong baban penlong yang jing tungkam ke bakuat ke sarkar ke dibanle ke live recording ha ke jing interview kam kenang bak nomdan mano ki banla banle tu. U General Secretary ke FKGGP uba LD Lengdo uloong bakane ke rally kan sedang namot pran bat kan kut hamadan yoreng hep halat mkra. Bat ula kentui ki samla ki baklam kam klem jam bagin mi syakmat ban wane syim bantah ha ke rally ban pen iya ke jing bam yo akam ki samla bat bandawan ke sarkar bagadai ban penduk si sendan yang jeng tungkam kontrak ndrei ban tungkam pura baik yaki bat kani ke sorbi ke panggil ayat kalau nodom macam senam hi te sibun kelawan banyak kenduk ingi kum keseng ban penpau yang jeng ke jongki ha bade bat kaliang ka kam ka jam te na kaliang keseng lai i bangla bisyar badia ba ngi i ban kaliang ke sarkar kamdan kata jeng simukya nam tak ni khon samla ba dep ke jong puli ke jongki ha bade ba kaliang ai kam ai jam Tena kalian kaseng him shula ben shong klikti namangi i ba ngilak bisyar ba kani ke jeng ka ba ki samla ki kendu hakani ka jela ka jongi kalong ngi i ke shulong tang kata ka jingakren po assembly ban yatai ya ka ba nakaliang joka position kai kren ba nakaliang joka government bat ka shpenshai bagi dan ki pos ki balan ba handai kumta tater ba hadu menta omla ban bantung kam yaki kena ke jongi hai tikipe yaki tikipo sebalan tena kalian joka seng larai ba ngin pen long no en ka jingyat ba lompat ba kata ka arpoi terik u risau arjar apuar ya ka ba ngin lomlang itu kena samla baro ki ba ya kendu en ke jingye de nata kadang entah sing plai en ko khubor ba na kalian ka seng ngin pelong en ke jingyat ba ba jing lompat ba haka arpoi terik berai risau bat kawiru nakaliang joka seng nyikwa ban kentu ya ke sarkar ba haduk menta mene ngi ba ka jingbam simkhya jong sarkar bunsien ki khana samla ke jongi ki don ke jingdu jingkarman ha kalawai ke jongki bat khamtam bunsien ki kendu bat ki hap no haki kamsniu bofer te hanya kapor ini kalian kerja keseng, ikut ru ba ke sarkar ngi ba lingba kilat patai khobor ya ka ba kathungi te konsultan ba fer bat ka pisa di klur ka siu se te konsultan tingi kwa ban kentu ni kapor ke sarkar ba kan pensai ke kata ke jingi onong jong sarkar ba kathungi ni ki konsultan nomor ngi ba ka jingthungi ni konsultan kam idon kata ke jingaram namata kata ka roy kapar ni ke jalan ke jingi Di kalong tang mencipin sab kai ya kapisa jumpa bang.